Eldi bölüp ova. Yani Ne de öyle çekiyor o da? Yok birlik kessin diyor tabii. oşanda var mı? Birlik kessin de evet. Elden aytıyor. Sen bayağı artist bile mi? Dağla kamallar mısın sen? Ya deme. Ya o zaman birlik kessin diyor tabii elden. Birlik mi ne işin de trilyon sen bak. Taşın ayağım koldu sekin. Yaxşı oldu. Şunu görmegen özü. Ha, tur. Özü oğlum diyor. Lan da hoşunda olasın. Rahmat. Yok onday zamanda ha. Buna karakıla. Bu bir adamın düşme bilmeden zaman başında. Birlik gelsin. Birlik gelsin. Ne olacaksın ne gelsin? Birlik gelsin. Baldı. Koy. Yok. Çaklayalım bir daha. Evet. Birlik gelsin. Birlik gelsin. Birlik gelsin. Birlik gelsin. Birlik gelsin. Lan katıklar demek lan. Işık. Bonçay. Oğlum ne geliyor orada sen? Ya ben yerde gelecek adam. Birlik gelsin. Benim. Gitmeyiz bana. Git de beni. Tamam. Şunlar ola. Çocuk gidiyor. Birlik gelsin. Çık. Bizim de olacak orada. Senin de kolatıyor öyle mi? Görmeyin. Esnaf tepkine şey başlatmayın. Doğru mu aşağı? Ket kanalı var. Kedaydı öyle. Ha biz daha demel adam. Cılgadır. Buna ketti. O sana etemde. Günü tutuyor. Birlik gelsin. Birlik gelsin. Birlik gelsin. Birlik gelsin. Korkman geliyor. Birlik gelsin. Birlik kes gerek. Ne yaptın birlik? Sen benimle bu. Evet. Birlik kes gerek. Birlik gelsin. Kes gerek. Andaysın hadi. Birlik kes gerek. Hadi bu basın. Birlik kes. Birlik gelsin. Birlik gelsin. Yeter koyuyordu. Hadi buna etken mi yalan? Ne varsa koyuyordu. Balgılar çay. Birlik gelsin. Birlik gelsin. Bezlazı çakıramam. Kes kazında getir. Gel lan. Balgılar. Birlik gelsin. Aksana sinek var. Vardı. Aksana sinek. Ne azamat? Ne azamatların jaksına kıldın kardeş. Bunlar yaptırdın sen he. Bu burunka birlik yüzüp bitti de. Ova. Koy desek bolma yerdi verip koyup. Acayip elmayız, ye traktörümüz yok. Ye cam kap, sanarkez yok. Oy tadı canım böyle vardı. Tura. Hayalimiz geçken boydan aşağıdan gelmeye koydu. Tura edersin. Hala bağır erkekler boydak. Ne olmuştu? Taza kuruttu olmuş. Buna bir de şurada da sonra kaldı. Haydi balbazlar. Birlik aksana. Birlik geliyor biz kesin. Ana kesti. Yakşı oldu. Adam at. Hareket getirdik aksana. Ana. Rahmat. Biri tuttu. Biz ne olayla? Sen de buraya birlik kes. Birlik kes. Buna birlik ketti. Sen gitmesin bu takım. Nerede otasın he? Sen geçin nereye o? Ketbey deli. Neye gitmek? He sen. Nereye öneririm hey? Getirin gittik daha Sen iş karıştırdın yani. Birlikte bizler. Bu Hakan'a arkası var bildin mi? Hakan arkası var? Birlik ketbey. Davay. Ne? Başkaran Oldu da biz başka ararız. Sen Hey işte diyorum. Ben tanışacağım ben. Çarşı
Tuğanlar bizde Bişkek'te Kırgızistan Oğunları degen radyomuz var bilesizler. Uşul radyoda her 15-20 minut sayın müşterekni üç kızırdagan eştigen beyt Kırgızistan Oğunları denir dugadaslar. Uşul ırdı Rossiyaga ketip atkan Kırgızlarga dep. Göçüp ketti Rossiyaga tolgondor. Oşolga deyim Kırgızdın joğolgonu. 5 yılda, 10 yılda Alato'da el kalmasa Kimge arnalat Kırgızstan, kimge arnalat Kırgızstan oğun doğru Oş Özbekçe, Rusça bolgondur Alato'ga Kıtay Türk'ün tolgondur 5 yılda, 10 yılda yenetildi unutkarsa Korbolotko Kırgızstan, Korbolotko Kırgızstan oğun doğru Bilik üçün bilaşıp dolondurdu Kaçıp gitti Kırgızdın jolonduru 5 yılga, 10 yılga Bakiyipti şaylap alsa Zor bolotko Kırgızstan, zor bolotko Kırgızstan oğun doğru Men bolsa bu revолюция деп атабыз. Бул ошол революциянын башталып кетиши эмнеден болду? Ушул жөнүндө айткым келет, бул шайлоодон болду, туурабы? Шайлоонун шайтан оюнунан акырында келип революция болуп кетти. Шайлоодо бизге жанагы биринчи жолу маркировка дегенди алып келип киргизип, колубузга жанагы біз тегизип чачып, бюллетень берип, бияка киргизип, ушуну киргизишти. Эми максат эки жолу кирбесин деген ойда. Бирок биздин кыргыз элибиз андай гана бар. Биз деген аябай ойлоп тапкыч элбиз да. Колубузга чачып койсоң унчукпай отурбайбыз. Биз сөзсүз бир берени ойлоп табабыз. Себебинде эртеге шайлоо деген күнү мен көпчүлүгүм менен колдорун акырын мазагында сүйтүп коюп, жатып эртең менен туруп барып шайлоого бюллетенди алып колунда чачтырып кирип, бияка чыккандан кийин акырын вазирин алышып коюп, кайра кирип чыга берип, чет элдик наблюдателдердин башын айландырып таштадык бизчи. Анан эмне болду? Анан тополоң болуп кетти ошодон. Мен ойлойм, эгер ушул шайлоону бага бергенде сенат өз деп, эч кандай тополоң жок эле, чисти кыргызча шайлоо өткөзсө болот эле. Ал үчүн миллиондогон доллардын кетиришин да кереги жок отургандар. Мисалы үчүн шайлоо өткөзүш үчүн ар бир участкага бирден балта алып койсо да жетишет эле. Кадимки эле кыргыз балтасы чоң 5 сомго көчүтүп коюш керек. Анан бирден дөңгөч коюп коюш керек дегендер. Бүттү. Шайлоого келдиңби? Бармакты кой дейм, да. Балта менен кула. Эми бирөө болсун эмнечи? Анан кийизди күйгүзүп коюш керек. Шап кийип баса коебуз. Дагынын да кереги жок, көрдүңүзбү? Барды кылышчыдан бюллетенди алабыз, бияка киребиз, таштайбыз, чыгабыз, болду. Дагы кирип чыгасың сен. Эмне кирем? Кайда кире берем мен? Болду кирип чыкпадым дейсиң, кирбейсиң кайтара. Туура? Анан канча голдор салганыбыз үчүн бюллетенди санаштын кереги жок дегенде. Бармакты санасак да чыгат канча болот экен, туура? Просто баягы ит куйша көтөрүп кетпеш үчүн бир адамды кайтартып коюш керек. Ит мишик көтөрүп кетип калса, голос жетпей калышы мүмкүн да, туура? Анан тазик толгондон кийин апарып мешокко салып байлап коюп, дальше отуруп. Шайлоо бүткөндөн кийин алып барып төгүп алып туруп санай бересиң. 1 2 3 4 5 6 7 996 бармакты отуруп, пожалуйста деп.
Bugün kандай таза шайлоо болот да. Анан баягы экинчи тур болуп калат го. Вот экинчи турда бул аябай керек болот. Мисалы үчүн экинчи турда Эшматов менен Ташматов чыга турган болсо, прямо эле жазып коюш керек. Эшматовго бармак, Ташматовго сөөмөй деп. Келдиңби кимге? Эшматовго сөөмөйдү кой. Ооба. Сенчи Ташматовго бармакты кой. Бүттү. Эч кандай турбалан болбойт. Десин Жамбыл айтат, Рахман буга дагы биздин эл бир белен ойлоп табат дейт. Кантип десем айтат, ой табат да. Мисалы үчүн баягы балта менен чаап атканда азыраак чаап коюп, кичинерээк чаап коюшу мүмкүн дейт. Эми чапса деле болот, ошондо бир голос санай беребиз десем, жок, мен аягы аны айткан жокмун дейт. Баягы голос жетпей кетип аткан билген оппоненттер барат дагы кичинекей балдарды чогултуп туруп, сүннөткө отургузуп, жанагыларга келип туруп, эмне деп коштошот дагы дейт. Анан лабораторияга барып, отурган бул каяктан келген далилдер бой дейт. Evet onlarız bu bizim tragediyamız. Men барлығыз жақсы білеміз. Мына ошол парламентке депутат болом деген чыныгы кыргыздын таза жүрөк эл үчүн иштейм деген жигиттерибиз акчанын айынан өтпөй калып, акчаны кандайдыр бир жолдор менен таап алгандар парламентке келип алып, бүгүнкү күндө мына ушул кейипти кийип отурабыз. Кудай буйруса ошондой таза шайлоолор боло турган күндөргө дагы жетербиз. Кыргыздын ушул элим жеримде иштеп турган балдарын депутат кылган күндөр да келер. Ал эми болбосо азырынча тамаша боюнча калсын. Kayıp zaman, kaysın jakşı, kay jaman, kalkın özüm taldap kör, el başında kay zaman, kakşık menen aytkanıma kayıp zamana, kayıp zamana, kayıp zamana, kayıp zaman. Kaladan aytsak kazaldı, Bişkek şarlı bazarıdı, elestetek baskandan ay köçösü büt bazarıdı, tört terezen tört tükön, kulup kinon azaydı, bazarda kuyt baldarına cam düğnesi kaşaydı, karga kılıp barçındı sen tuldulguldan takaydı, kökkü kantip kötöreme jerde jatkan masaydı, minte verse bu zamana çim olurdu cezaydı, bulurunu kırkıraba vermek oldu sazaydı. Alemi şahar için karasak, köngüldörü çökkön köp, tünde kalıp tonoluba köz yaşlarını tökkön köp, dardalaktap daylı yok, dardis bolup köpkön köp, atasınday adamdı, alcirata sökkön köp, avtobus menen bazarda, çöntökçülөр çöktön köp, жалгыз жарым кыздардын бакка такап өпкөн көп, алемелет жерин карасак, өлөрүнө карабай, өпкөнгүзө тепкен көп, кара куурай ушалаба, шалаларын чеккен көп, тар заманга чыдабай, ууру болуп кеткен көп, бектеринен зектер көп, айта берсең айылда, бүтпөс тастан кептер көп, бир коктун уталашып, ага тууган сабашып, иштүүсүнөн ишсиз көп, отузунда картайып, тиштүүсүнөн тишсиз көп, саамыйсыз айран жок, самапалсыз сайран жок, саяктарды самапал, жеңип алган кез экен, чүлүктөрдү самапал, келип алган кез экен, таластыкты көчүккө тебип алган кез экен, оштун көзүн самапал болуп алган кез экен, губернатор кыргызгана болуп алган кез экен, сормосастай жаштардыңа соруп алган кез экен, ичкилик менен шаңданган түкүрдүм ушул салтына, качан бир Куран окуйбуз, самапал деген неменин тас чоргомоз тарпына, кайсыл жакшы, кай жамана, кайып замана, кайып замана, кайып замана, кайып замана. Эки көздөн каныңды сыгып жаткан замана, эки бутту бир кончко тыгып жаткан замана, милициядан рекет чыгып жаткан замана, жетимиште чалыңды сен желкелеттиң замана, эвин тапкан сүткорду сен эркелеттиң замана, пенсионер кемпирден мусорканы чачтыктыбы темселеттиң замана. Карманас урпагың соодагер болду салпайып, аялым бизнес жасайт деп, эркегиң үйдө шалпайып, антартып ийип чөнтөгүң, аяштар ыйлайт тамтайып, карыларың кайрычы, үйдө отурбай балпайып, чоткий заман болот деп, ойлонбостон хайлаппыз, кара кезек экенде бак каргышпай эле чайнаппыз, кайраңдайга курубуз, келечектин унасын кырды көздөй айдабай, кытты көздөй айдаппыз, маданият дегендин манай сууп майнапсыз, өркөрөсү көркөмүн кокосун жулуп жайлаппыз, улуулардын сөзү эле, кыргыз соода кылганда кыямат болот дече эле чыга турган көз эле чыгып кетти, өзү эле чет элдиктер жылмайса биз күлөө берет окшойбуз, үңүрөйсөң аларың биз үлөө берет окшойбуз, эт менен челде өмүрдү сүрө берет окшойбуз, күн жардамга сүйүнүп жүрө берет окшойбуз, тияк десең тиякка, бияк десең биякка, тепкилеген топтойбуз, туугунуп тутуп манасты, эмне үчүн ай эмне үчүн, өз арбайды сокпойбуз, соода менен согушуп теги кайда барып токтойбуз, коммерция деп жүрүп күндөрү бир күнүндө кыргыз наркын жоктойбуз.
өзөккө келип жаткан күн ушул, хандын тузу күнүгө кемип жаткан күн ушул, акылдууну акылсыз минип алып мойнунан желип жаткан күн ушул. Шаарга кеткен балаңдын шариктерин санагын, барын байкап карагын, шаарды кордоп коюшат менттер кыргыз жаранын. Бешиктеги балаңдын бек болорун ким билет, Бишкектеги балаңдын зек болорун ким билет. Кайсыл жакшы, кай жаман, кайып замана, кайып замана, кайып замана, кайып заман. Элеттиктин башына күн түшүп кара аламан, көөнөрдү жондогу пайке тур кетип ата баладан, кызаңда бетин көрүнөтө жамаачылуу аладан, резин көтүк кийиштиң ай камерадан жамаган. Өзү беттин урпагын өзгө жолду басты дейт, өзөгүн сактап өткөндүн өргө карай ашты дейт, көчөсүнүн шаарлардын көрө албайсың масты дейт, рекет менен камкорго мыкты мыйзам жасты дейт, завод менен фабрика биздикиндей тонолбой азастан элең асты дейт. А биз болсо кашайгыр кайсы жолго барганбыз, жүн терини сатарда кыргызга кыргыз далдалбыз, цветной металл дегенди Кытайга сатып чаңганбыз, бүйрөлүккө чабалбыз, ысырапка балбанбыз, саладан бармак көрсөтөбүз, күлө берер жалжаңбыз, машина эмес мык жазар заводу жок шалданбыз. О мафия биз сенин иче турган жарманбыз, кайсы бирин айтайын ушундай бир дармала арманбыз. Кайсы жакшы, кай замана, кайып замана, кайып замана, кайып замана, кайып заман. Ош жергебизде ушунчалык бир туугандарыбыз келген, анан чайханадан келген туугандар ушундай. Эми чайханага кирип бара жатсаңыз, ушунчалык керемет өзүнчө эле бир дүйнө да. Кирип бара жатсаңыздар, бир бурчта тандыр самсага минип алып туугандардан бирөө отурган болот. Өтүп бара жатсаңыз да сиздин элек жеринен же борбордон келгениңизди алар дароо эле билип коет. Акелжан сонусы пішіп тұрыпты. Үйленмеген қошқарды көшіді алдылан сонусы бар аға. Нечті аузы ұрайы, тондыры білен абары деп артыңыздан ерші болады екен. Ошентіп, чайхананың içine кірсеңіздер, мына қызық нәрсе сол жерде башталады туғандар. Конкуренциянын көптүгүнөн бі айтор же биздин туугандардын маданият тарабынан өсүп кеткендиги, телевидение тараптан өскөндүгү, кирсеңиздер кайсыл гана чайхана болбосун бурчта телевизор турган болот. Ал эми телевизорда Кыргыз телерадио корпорациясы көрсөтпөстөн же областтык телевидениелер көрсөтпөстөн сөзсүз түрдө туугандарыбыздын 15 каналы тартат экен. Эми туугандарыбыз ушунчалык ширин сүйлөшөт, билесиздер, таптуу сүйлөшөт, реклама болобу, сериалдар болобу, кинолор болобу дегеле баарысын өздөрүнүн тилине которуп алышкан. Мына сиздер айтсам ишенбейсиздер, бирок мен Сникерс деген шоколаддын рекламасын угуп алып туугандар чалкаман түшүп калдым. Мына сиздер көрүп жүрөсүздөр, ОРКдан, Россиялык каналдардан көрүп жүрөсүздөр, биринчи жаңгак түшөт дагы үстүнөн ысык шоколад куюлуп, анан төмөндөгүдөй диктовкасы кетет, билесиздер. Жареный арахис и мягкая карамель. Сникерс деп билесиздер да? Эми ушул рекламаны өзбекче угуп көрүңүздөрчү. Жаңгак түшүп атат, үстүнөн ысык шоколад куюлуп, қуырылған яңғақ, вах, 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 ва ажайып қон, Сникерс, жүдейін маза шоколад дейді. Мына бұл жүнекей ғана реклама болса, туғандарымыз шунчалық темке жетіп қалышыптыр, шығармашылық тараптан туғандар, Голливудта кеше күні же мурда күні шыққан боевик кинолордон бери которуп алышыптыр. Елестетіп көріңіздер, елестетіп отасыздар ма? Шварценеггер өзбекше сөйлеп жүреді. Автоматта сылған bir негр қас ұқсайды. Ошоның үйіне келіп, есігін тағы кеу açып, «Подаринган оңлад, пулені қачан берасан намард? Пачайын шығарып қояй ма?» Десең, ар жақтағы негрдан, Арнольд келің, үйге кірің, чойпой ичамыз, аш пішіп тұрып беге, деушеді екен. Жоқ, сан бермай тоқшайсан, та-да-да-да-да-да-да-да. Деп атып қойса, туғандардың киносында жығылбайды дағы екен. Арнольд аты бар қызына? Қаттық дейді, вайда! Десін.
Тилекке каршы биз чайканада отурганда эч кандай кино болгон жок, бирок биздин коммерциялык каналга окшогон өзбек туугандарыбыздын эмгекчилерине арналган концерт башталып калды. Анда эмесе ошол концерттен сиздер үчүн бир сингил. Туугандардан атайын эрсте келди эле, допузун алып турган. Ташкенттен кепирамыз. Ташкент вактысы менен 15 стакан. Paxtakörlerge ve traktörlerge bağışlayan konsertimizde başlayımız. Uzbek klassikası da Şirali Julay. Döneli 5-6 jigit tazı kötörüp çıkıp alsa men ölüp durmam. Bular monçoğu gelgen ekendi. Görse klassikanı tömöndögdör jigitlerimiz başlaydı eken. Laka laka dumpu, laka laka dumpu, laka laka dumpu, laka laka dumpu, laka laka dumpu. Gözlerine laka laka dumpu, sözlerine laka laka dumpu yana Oğuz Calbar asılı şaşıp ketken alpalışı çıkar uşunu bilen siz Paxtakörlerge traktörlerge bağışlangan konsertimizden birinci kısmı tugadı. Bizde şunaqa kısık ko'rsatamiz deydi. Uşul ele uçurda sol tarafta karasam aylanıp ketse olat bizden aksakallarga. 4 aksakal oturup alıp, bir kiçinekey çayneke kök çaydan demletip ap gelip alıp, kiçinekey bir piyala menen aylandırışıp, başından ötkön okuyalar jönünde birbirini bayandap atışıptır. Kulak döşeği düşsem aksakallardan biri yakın karadı ele ulunukuna ve kızınıkına ve Aytor Bişkek'e gelip uyda otura verip zergip sizler okşup konsert göreyim deyip marşruttan adaşkan bu, yoldan adaşkan bu bilbeyim Aytor adaşıp ketip Abdullah Maldıbayev atınдағы opera jana balet teatrına girip ketip kaldır aksakal. Жанындағы құрдаштарына төмендөгүдө кылып, балеттен эмнени көргөнүн баяндап төмендөгүдө кылып айтып берип аткандагы кербези. О! Шатанывай! Ал өткөндө пуржеге бардым козу. Konsert'te girdim. Konsert babamda. Ne oldu biz? O gidip oturgandan giyinde de Jamikaniye oldu baba. Simet Osman'da. O arka konsert oturgan döndü. Onların transformasını böyle baksak onlarda koçkan yok. Aksakallı gidecek. Sakalın taptaza kılıp kırdırıp ayıptır. Nasırına yok. At minen gecemde, eşek minen gecemde bilmeyen bir kolunda bir çubuk var. Yolda gelekkanda it davat gittim oğlum. O çapanını aldım, yuvattı. Özümden olsa 30-40 tay olan ton koyulan konuştarsın götürülen bakması at kedi oturgusun. Aman yalanı çubuğum öyle, sen oyna dedi. Oynayıp gitti de okudum ben, sen de oturalım, sen de oyna dedi. Yani böyle oynadılar dedi. Oynayıp geçti, talaka tuzak başlandı, bir yuvakta. Yüzüğünü kaldığımı bilmeyen, bir tünamaz gelin basıp çıksa olur mu? Eski bokbazınca budunun ucunda doğuladırdım. Şimdilerine kalıp mağaçın adeti gelin uşun çabuk kapı korkup kalgan eken. Gönlümü getirip attırayım. Artılan bir erkek olap çıktı. Karardı da adasın ayarlının sımın giyi oradan mı bilir ben?
O şakarına yetken dizide ayal dizinin yüzümü yaraşma dedi. Ya daha yol bir bıraktı valla. Kuş korku falan gelindi, naryaka kovaladı, yetmedi. Sol yaka kovaladı, yetmedi. Aynı kovaladı, bir yaşını kucakta var böyle. Canağı geldi dalı, süstürüyorlar. 4 kibirli kütletse o da var. Cinde olmadı be. Üzerinden ağza kaldım, cini gelip tohtat kularla tohtat kula, bozdu devatıp tohtatıp, aman bizden buna unutup getirin sırada.